Apara na bian osawa ni wongono lwa tupru chabuenge pejo ke Ekison lo Arapai akalo na ipejo kiningoni lo amukaru kanwaje nunara ajasi subusin aitolota gwela na rike gwelete lo Aibiror Araimam konye na umokin igago ilu edukita ikanwa gwela nara lwa Oreret komame teitungo toma kesapoti jaute ngo Ekison lo Arapai Julius Echodu lo elo mnito chalo lo akaikai lo Ejai aiwoka kipyo kicho ilo Ejai kidding na Ekison lo Arapai ngesabu olimo kongebe Ejai agwela nara karasita rasit o Ekison lo amukaru mamdo berijini nara ponto setungane penegedi nyama tadanyo kwenye kutora sasa rasa nara mame gwo unete Ejai tunga buna lumbe mame ticheke da erasa amukaru Edward Ogalo epon eteri nyesaraya nyakare mucheri lo akonon kainyamata ichiore kema meutulu enyamete kwa peda mame otoritunga osokoni iboro lo ayauti ngolu anwage ona swamu terilo la dukitingo e permanent ikapulu eji asine mamwaje libe apugani ebudai nyaka kini ebongunete kopande ne rango ejasinya matale kokitosi ejasinya matale kokitosi you can open here ejasinya matale konai the kokitosi ejasine. This is the rice ready adapna na seg Kara daitam to sengareno koluo district aloko soroti airami subusin ko radio losit aitolota gwelanar ke gwelete lo Aibiror Ekison lo Arapai itedi ariongete kaista ibiera kere ludera siuriana lu Arabaka kesebala sebe mamda kere isubusine podo kintose worongon kapa chabali monoro radio beje sokoni tadandi lutu ngona gwogo be motoko na anybe e poti tungo sokoni anunga gare ipo dodo nana dilune sagwogwa ne mamji wanyu ni tungane elwani kiri sa losing ne transport and losing ni lukumni yare kera kwatakani paka mokaro ne mamse pedota losing isone yapie ni busa gwel ni boda abongorete dai ngala kini sobe sokoni pake limonoro ye muto beje sokona ngonet kwenye mabore ni dumuniso ipote suna gwogwe emameti tunga kwera susa rasio amukaro ejangai monya chachani kasirigini ne aiduka duketa tina anantunga do sai Aibiror this inarasit polor boda tembia isubusini ule morarito si Florence Atim Lawrence Ogil keja ichieda kesda itacha unito sibore iloko nyito tori subusin Ekison lo Arapai ne baka isobalo sakai eje tuwange na mamsi penda asomange na ongicha pugani ersaj epole jatare etunga ekotosi aiboisit Edward Ogalo epon eteri nyesi lairai aitaraun nedu kiti nyesi kopekwa ne eteri ke kwa peda oreke araeja laksia apedorosion wo district aloko soroti Ekison lo Arapai Aibiror ara mama pugane buna irara kaimonyo ikakapuna dange gwa kintogole jasari sitini ejasingi ni bore kere ara imamu esokone gentu operator ne ebeti ngata lo kape kare konye Abraham Ekwaro loe aitnuka yemto kotomo district aloko soroti nyesiti gugongt ebe mam Ekison lo Arapai ebuna Aibiror ne peche peda kwade omi totoritu ngaichie nara ebe dautapugan nao kidinga itigogong kachama kinikesa pedori nada pukore sokoni koto malupo konwa Arabaka Arabai tebe Abusoro City nyama boishoni na jiasili mtomo districta idosa ni jamoneti ngese jani so kiari ni lemare sokoni angara doketa itia konye dosho iroko so nyara idanabe sokoni kosi yai paikit subusuni kera natar teso so soroti kere be salaite sokoni raina monet Kanoka TV East Alexander Makeyo Kori ko district aloko soroti